Buntag ken Katawa. Umuna nga paset. Lakay! Umay ka man pa'y ditoy! Lakay! Adar aramida. Umay ka pa'y biit! Aday pakitaken ka! Adar aramida kunak. Apay aya. Apay anak sayan daytoy alad! Diyo ka mo ah. Apay asaan mo nga amo! Idinto talagmalmalem ka ditoy idikalman! Day talatan alad, tibang bantayak. Kat kinitam ko mamatan Kasano itan? Sumrekan dagiti tarakan na kalding dagiti karuba. Kanunda dagiti nagrigrigatak amasetas. Asino nga tangagpay so tinangala? Apay adya ka nga tuwan nga alad, tinalad ah. Awan babay! Dagita akaruba nga galalay ti alad! Pinagsungrod dan sa amatan! Ay, tangiwat mo bagay. Pinigsaam. No kaano alimabas ni pare Cesar. Tapnumangag na Dagita akaruba pisti ti biyag ko! Ay na. Ala, Huston. Kaya't mun samat may barangay. Ay, nagbiitan alimnog ng dayto ang angrak abalatong. Mayat dayto pinagsungrod ko. Yuli ba kay? Ay, nasayata si mangpet kan lakay. Ay na, nakaluto akon. Nay, nang alam nita pinagsungrot mo. Pinidot ko dita, Nang pidutam. Isunsamot day ta di alad asap-sapulon ni Mirna. Ay, sapsapulan nan. Saan ka ngagkatawa? Saan ang nakakatkatawa na yung inaramid mo? Ay, masadutak amapan mangayaw. Isu nga idinakitak daytoy. Ay, kuinala kun adagos Ay, matumtumba mo ilaang. Sika talaga tinangali ti alad da. Isu ti paspasagid na, di limabasakid di balay da. Bay am nga agpasagid. Apay, am mo na asyak tinangala. Awan mo't CCTV? Ad-adan, akaguro na ka ni Mirna. Ay na, ado ti basol na kanyak dayja a babae. Alan lakay, agtugaw kakit din tamangantan. Anya na itasidan aya? Balatong lakay. Ha? Nabayagan day din na odi apa nagsidata iti balatong kay. Agsakit manan ti tumeng ko Agpilay-pilayak tumaran. When tanagarbis gayam. Nagarbis labasit. Nagipablad ka na dagos iti balataw. Reklamo ka lang, reklamo may. Katidagas na. Naitapay alad ti kaaruba ti inalam a pinagsungrod. Lakay! Agriin ka! Lakay! Nay ko. Apay ngagsifat ka nga eh. Saan ka aron nga maturog? Ingka agbantay jarwar. Sigurado asan ang makastrak dagiti taraken da kalding. Agin inanaak nga road. Amumat anabambanuga ka nagbangkag. Tilay papaaramid mo mat. Basol mo Apay nga men, adi mo binantayan dya alad. No, tabasol kumanain. Sukatamday jay, no di mo kayat asikati pagbantayak di tarwar. Aramidin nakmat na security guard. Imbag kumaan no at daswel daw. Ngamawan mat, ung tanak pay. May isa, dua, talo, upat, lima. Yulay, ano na itang manok akurkurkur pa? Ay, winana. Tarakan ko dagitoy. Ikulong mo, tanay. Kanayon da nga umay iji parangan, may. Umay dakan kanan dagiti fits ti pato, may. Da kayo mat, ante. Kasano ko mga ikulong ko? Kat saan mat amahilig ang makikaaruba dagitoy manok ko? Kano kanayon da iji parangan, may. Man-manon samot nga min apakanam ida. Ay, managbabain dagitoy manok ko, ante. Uwan gayam. Ada ka di bawang kan sibuyas mo.
Naibo sa anak ngamin mat. Awan paggisak. Ay, adda ante. Kagat-gatang ko iti bawang kan sibuyas. Ikanak man nga raw. Sukat akto matlaang. Inutak nga rod, tanakangin na matirikado ita. Oray may salaang abasit a sibuyas Kan may satiping abawang no isaw. Awan ante, jakmang third. Panawan ka nga rudan. Tama pa anak dumawat ka ni Mirna. Imbag day jay, tasaan anaimot akaroba. Na, kunamlan asin ng agsaw. Idi dumaw dawatak iti asin. Di nakpay inikan. Ha? Asino, tinaimot ka dataad doa? Adda ka din ni Mirna. Adda, nana, apay ka day. Kunak ano mapanmanen nagisursur iti lako na adaeng. Mapaninton madamdama, nana. Pinagbantay nakpay lang dito irwar. Apay, anya ay ati bantayam. Dahito ya paraangan may. Kasanaw, kat adda na nga la iti may nga alad. Kitaan nyo naw. Aya. Nay, apay nga katawa kayo, nana. Amok nga mino asino tinangala iti alad yaw. Amo yun, nana. Ibagayo nga rodan Tamapan ko man si taon. No kayat yo amaamuan. Ay, ibagam ka ni Mirna. Ta umay. Iso ti pangibagaak. Apay nga isupay lang, nana. Ibagam kanya ako na. Ni Mirna nga ro ti pangibagaak. Ala, ayaba mod. Sige, mabit lang. Imposible asa anak ang makadawat ken ni Mirna iti pangrikadaw. Apay ka di, nana. Ada ka na ibagam kanya. Amo Mirna. Amok no asino tinangala iti alad yaw. Nakitam no asino tinangala? Ay sakbay nga ibagak tinagan na. Padawatan nakman pa iti bawang ken sibuyas. Ay, ada kondisyon? Kauwan Mabit lang, tama panak mangala. Ay, nainayunam no kwan ta ibagak amin nakita. Nana. Dayta, napanan. Di no nainayunan na. Di adda pa'y pangrikado inton bigat. Ay, kastoy laang mo't kati makalibre. Antoy, nana. Dua abawang ken dua met a sibuyas. Ay, agyaman nak Ninayuna ko na tapno ibagam amin. Ay, inakaglotaon. Ni Violet tinangala iti alad yaw. Kunakun ket. Dakkel ti suspitsak nga iso tinangala. Nakita idi na minsan amagmag na. Idi nakita na nga awan tao. Tinarot na adagos ti alad yaw. Sana intaray iji balayda. Nagpuskol ket ti rupanan. Amom no anya ti aramidam. Anya, nana. Bayam asumrag dagiti taraken na amanok dito inaladan yaw. Ay, parchemon, adubuam. Mayat asing-asing. Ay, mayat, nana. Kayat ko day tasing-asing mo. Saan ka nga ungot no sumrak dagiti kalding ti karoba dito'y paraangan? Basta surutam ti imbagakken ka. Kasayam pa day taalad. Makamuka, no umay da kanan dagiti masetas mo. Mapanak agisursor iti daeng. Into nagsubliak, makatilew kan iti manok ni Biole. Anya? Apay kumangay nga ramidak dayta? Iso nga rod akastayam day taalad. Samon to kurkuran dagiti manok na tapno umunag da. Marwam nga agala iti alad. Iso atiliwan tamat dagiti manok na ita. Daing dita. Nangag mo ang lakay. Gumatang Mapanmanan aglako iti daing ni Mirna. Ay, gumatang ka. Amom ayang agsidsidak iti daing. Amom no anya ti angrak asidaan ta ita. Aganger ka man ako nakon. Saan abalatungan atan narigat kag pilay-pilay amag na. Lakay, kayat mo ti kukod. Ay, kitwo na. Bayag mon anang ibaga. Sige, mapanak gumatang iti kukod ti baka. Pangilutwam nga ron,
Kat awan mo't karga na, di tatangkay. Nagkapoy kan ay. Mamin ano lang matngay amang bagot di taalad na meron na. Marwam ka mo't tayo. Ibusemon ya alad da. Mayat gayam apagsungrod. Nagangon lakay. Nalaka ama arunan. Umasidag kan Kasta, umasidag ka, tatiliwan ka. Ay na. Manok, tisidaan mi kan ni bakat kuno agaway. Mayat kaslan ay gagara na iwalang dito igid ti kalsada dagito'y nagango akay kayo. Apay nga tangay. Nagadugit din sa ludsod mo, sika, biule. Pidutam kit din sa katumaray. Dagito'y. Gusto pala dagito'y. Sige, biule, itaray. Itaray mo dagito'y asong road. Ay na, lakay. Lakay, adan pagsungrod ko. Kitaam o. Okay, kalaagal, ang itaray ka na kita. Sigurado ka nga awan nakakita kan ka. Sino kumangay, di makakita kanyak. Jay asawa ni Mirna, nakita na ka. Saan? Ay, danag mon aya. Siyak nga rin tinakakita. Saan ko nakmet? Kat amom, tinaramid na. Ah? Kinurkuran na dagiti manok mo. Kat tinilunan di may sa... Ay, di nakman angawan iti kasta? Nakita ko nakngarod. Ay, tarakan ko na gijay. Umut-utangak pa'y iti fades, ayat ko lang alumukmag da. Nagbalatukan kan katidakas nga aramid mo. Naglagi pa mo dito apagsasaw. Di ka agaramid iti kalukwan iti kaarobam, no di mo kayat apagaramidan nakamot iti kalukwan. Ay, manungay ang manok ko titiniliw na. Dua? Talaw? Jay, kadakkelan Dutan na siguro ita. Ay, saan ang mabalain? Ay, lumaban ta. Lumaban na sasawam mo. Lumaban ta, kunak. Sikalayang ti lumaban. Kaya't mo asawan, saan nakasuportaran iti daytoy alaban? Ay, suportaran ka. Iso nga ron alumaban ta. Dinanugan no dinanugan. Pinatayan no pinatayan. Nya. O niya ngay bakal. Sikat timang party iti daytoy natiliw ka manok. Uno siya kaon. Sikan inuray nakpailaang. Naluto ko man. Ay, kat inuray kalata No kayat yaw! Aglalaban tayo! Sino day jay? Di mo bihuli day ta. Anya ti ko na! Romwar kayong agasawa! Taglalaban tayo! Ay, sanda ka nga atrasan! Lakay, rumor ta! Tila sasawam mat. Lumaban ta! Nangag mo mati ko na na! Agpipin na tayo-tayon! Anya pa'y lang aruder aramidam! Dumarup kan Sakti dumaraw. Alangan mo't asyak, kat sikat lalaki. Aguray kamot Taimingak di kalaban ko. Timingan asasawam. Dumarup kan ko na. Saan nakiduron Ay, nagbayag ka amin nga gunggunay. Ay, takrot kan samay. Siyak, takrot? Ay, panagdakakan ka sa anak ka takrot. Ay, sos. Dumarupan diya kalaban to. Ne, papanamlay! Agatras ka matan! Di nakbuyudan na. Saan ka atumaray? Sangwam day ta kalaban! Ay, lumaban ka lakay! Lumaban ka! Abay nga nagpipinungan kayo matay. Lakay! Dumanog ka! Saan ka makipinungot akasta? Mangibabay na gito'y atat tao. Ay, kung taram ta kalaban mo, lakay!
Saikigam na kay! Ibusak sa bukaw. Sanak nga matras! Mirna, anawaan tandagit at sawa ta? Tanay, kababay ka lagi ti makikita. Ang pinpinungot na mutlatan. Uwan nga ron man! Ito'y pa- Ay! Gusto na itan! Sumartan kayon! Ay! Apay ngay! Aguray pa ya! Jack pa'y naibos di buok na! Ay, lagay! Tawitan! Ay, babain ka! Buray ka pa. Dakpay na karamutan, tiro pa na. Saan tan nga ibagbaga iti uray asino man tinapasamak? Ay, nakababain. Ay, Wen, rumbeng nga awan ti pangibagbagaan ta. Awan ti rumbeng nga makaam mo. Wen tamangan no ibagada Nga anya, abakla dagiti asawa ta. Wen tasan damot gayam nga amo ti lumaban akas lalaki. Ay, diyak kaya ta panunutan day ta. Padiguan kan tulatan ni Jelutuk ang manok mo. Diyak mo't may babawin ta na partikon. Ay, pasensya anak mo tan Mirna. No pinagsungrod ko jay alad mo iday. Bayam, sukatak to, no mapanak tumangayaw. Basta, sikreto tala ang tinapasamak. Narigatan no pagchismisan data dagiti kaaruba. Wen awan ti asino man anasken ama kaam mo. Ay, pudno tay kunada. Kastala ti biyag. Adda dagiti banag asaan a pagkikinawatan dagiti agkakaaruba. Agam tinapatag. Agkikinapyada. Maikadua nga paset. An, naplancham ka din jay uniform ko? Wan, nakahanger ijay cabinet mo. Ay, inakagsukatan. Naladaw akon. Anan, ayan dyan sapatos ko. Kunam alabak, iti kalman. Nang ikabilam ngay nga ron. Ijay silid mo, ijay sirok ti katrem. Sigurado, malina ba man ang bag, ha? Anan! Itimplan na ko ni Tikapeg. Tanay, maladaw ako ni Joe opisina. Nakasagana ni Jay kusina. Ginayunam ti asukar na. Diyak kaya tinatam na akapay. An, ay umay ka man ditoy. Darasag. Anyamot nga tati ibagana. Ay, saan kan samot ang naglinis dito'y balay idikalman? Naglinis Kahit, apay nga rod ang nagtapok mo't dito'y salas. Nay. Dito'y paladpad. Nakataptapok mo't. Naglinis Ay, ulitan. Aglinis ka anaimbag. Amumot nga allergy akiti tapok. Ay, awan mutlat aramidom dito'y balay. Iso nga aglinis ka. An! Ay, pinanawan nagsamot ang daydi ang babaita. Imunan samot din ang napan nagpaparlor. An! Kunak no imuna ka na nagpaparlor. Apay nga ita nakadaster ka pa ilaang mat. Sana kun nga umay. Taapay mat. Nagtungtung tamot ta ni di kalman ang mapantag pa makeover itangal daw. Nagadumat nga minti paparamid na kanyak dito'y balay. Kita mo, sanak pa yan nakalinis. Aglinis ka pa'y? Katwan Ong tandak mo't dagiti ka balay ko no sa anak nga agtulnog iti bagbagada kanyak. Ay, asino ngayon ti kadwak nga agpa-makeover? Inton maminsan langan. Umunakan. Ti kayat ko, agiddan ta apumintas. Ta agiddan ta mat ang makabirok iti jowa ta. No kayat mo, tulungan nak ngaglinis. Tainton malpas, mapantag pa makeover. O sige, no day ta ti kayat mo. Ibagam nga roden kanyak, no anya ti aramidag. Tapno mabibiit amalpas. Bakit? Inawagam ka din ni Anan. Ay, anyat ibagak. Jelutun na si Dan Ang mga nuawan karne na tayo lutun na. Amumag, jak makapangan nuawan karne amasida.
Ay kat, amo na lataraytan Awaga, taibaga machapso iti kayat ko asidaan. Tapsoy! Kat no imbilin ko pinakbet ti kayat ko alutuan na. Makaumamat na ita pinakbet. Pinakbet man ni di kalman. Di ka lang maumumamat. Ay basta pinakbet ti kayat ko. Si kalagit din ti kanayo na masulsurot. Ay, ag-drive kakit di anaimbag. Saan aday tasidaan ti pampanunutab. Ay, makabanog di trabaho. Oh, An-an, nakaluto ka din? Kit-kita mamadamak pailang nga gisagsaga na iti Ricardo. Darasam mabisin akon. Manang, nutulungan nak, mabiit lang ang amalpas. Ay, nabanugak anya. Trabahom dayta. Uray agimuri ka lang itinatang. Ay, saan? Ay, awagak dya boyfriend ko. Basta, agluto kan darasam. Nagsadot matay tama ng kunaya. Di nakpay tulungan. Anan, ayan ni Manong Mau. Saan pa yan nagawid? Marabyan sa manay. Tsaka mo Ingkaman kitaan, ang mga nuada ije plaza. Madamak pa lang aglutluto. Ay, ingkakit din. Mabit lang, mait. Kitaan nyo nga rod adya, lutluto kasi daan. Ay na, I love you. I miss you. Ni Manang hindi baon niyo ang mapanmang kita kini Manong. Itay pa'y makisarsarita iti cellphone na. Ay, sikan sana balay. Adamot ni tatang mo dita. Ay, bantayan na talutlutuam. Siyak manan tinakita maun. Kat, awan mo't araramidam. Agsilsilpon ka lang mo't dita anak katugaw. Ay, research daytoy araramidak. Pasat iti trabaho daytoy. Didak ibabaon. Syakla aminan. Agluto, aglinis. Awan pa'y tumulong kanyak man. Uray pa nang isagana iti makan. Syak amin. An, mga tayon. Nasaya tadakan. Tila nang birbirukakan ka. Napaanak naki-basketball, saan nabisinanag. Nagtugaw ka na dago sa jakpay na kay Dasar? Sungar apartakam ti agidasar. Ay, mangan tayo mo't gaya man. Apay ngay adi kay agayab. May saka mo? Ay, nasaya at tamangan tayaw na. Anya ngay day tasidaan. Chapsoy, adumat lati karne na. Ay, naluton jay pinakbat. Ay, nagalisto kayo no pinangan. Ang no pa nagtrabaho, awan pa'y tumulong kanyak. Nangagyo ti reklamo, to'y buridak nga anak yo. Naglaing kamutan ni agreklamo si Kaan-an. Ay, maditikas an. Saan aron bang agreklamo ka akasta? Pinadakkalda ka nasaya at an-an. Saan ang nasaya at ang nareklamo ka? Hello, friendship. Hello, An-an! Pasensya kan tasaan natuloy ti pagnata a makeover itangal daw. Kasanumot nga min, nagadumot gayam ti balinisan di tabalayo. Saan pa yan alpas? Ay na, gusto mo saan ka na matulungan? Iso sumurot ka man wano saan. Talaga nga inak agpa-makeover inton bigat. Ala, natnag ko jay baso. Hoy, anya tinapasama? Agin inawak nga min, kat natnag ko jay baso. Ung tandak manen. Ha? Si Kapay, di para inaw? Siyak amin dito'y balay mi anya. As in, all in one? Katwan, imbag kumamat no ikandak iti kwartak. Saan mat nga ron? Ay, kaasi kamot nung kastang, girl. Didak pa'y kaya't atulungan. Kasla katulong dito'y bukod miya pagtangan. Good. Kasano ka makapag-makeover no kasta? Awan kastuyak latan nga agnanayon. Ay, kasanom nga ro da masarakan ti Prince Charming mo nga no kasta? Anya ngay nga ron ti aramida. Kasto'y karamidam. Umunay ka amin. Agpakada ka kadagiti parents mo, amapan ka agpa-makeover. Gets mo? Sige,
Padasok day ta imbagam. Iun mo man jay TV, bakay? Ay, ibaunak man ako na akon. Ay, nabambanogak. Pindutem laeng mat jay remote control. Awan ti remote control dito'y abay ko. Biro kam Ha? Makabirbirok. Ay. Anan! Jay remote control nga iti TV. Ayan na. Adto ay tatang. Iun mo man kit di day ta TV. Tatang, nanang, Iun mun agpakada. Mapan kami agpa-makeover ka ni Pia intun bigat. Aha. Ay, taapay. Ay, gastos lang dayta. Aglinis kakit di dito'y balay. Tanay, nagtapok manan. Adula amin day ta makeover aday ta. Saan ka na mapan? Nasken na nakasaganan ti pangrabyan no sumangpat kamay. Didak pa'y palubusan a rumwarmat. Bakay? Apay? Manun ay ati tawon ni Anan. 18 kon. Na. Bilangan na pailaang. Ay, Saan ka mabalin a rumwar? No 18 mon. Dito'y kalaang balay. Delikado ti rumwar itapanawan. Apay a delikado. adda kumaw. Agal-ala iti balasang dagita akumaw. Apay, kayat mo ti makumaw. Apay, anak kami suot mat ni Anan. Ito pak na pa'y amin, amaigaman na. Ay, madi siguro tirik nana. Ay, saan mi nga min apinalubusan na rumwar? Tapay, nanang. Papanan namanan aya? Manan? Itakla ang agpakada rumwan. Ay, saan nyo ka di apalubusan, nanang? May saka mat akong trabida. Ay, nagado ti lalabaam. Kan agplantya ka pa'y iti uniform mi. Katda kayo ngay nga aglaba ka dagiti badbado yo. Ay, nanang, nangagmumat no kasano asumungbat ni Anan. Ay, Anan, maday ti kasta. Saan akon nga ubing? Sandak at ratun nga ubing. Balasang akon. Apay nga minta sandak kapalubusan na rumwar. Nagpakada ak matitinasayaan. Ay na, magnakakit din. Taas si dagdan iti parlor. Anya ngay gayam, dyan may kadwa abalakad mo. Inaramid ko matan dyan imuna ako nam ngagpakada ak. Iso da ito dyan maikadwa. No saan da ka apalubusan? Ang libas ka na. Adita, asidigdan iti parlor, girl. Agsagana kan apo mintas. Anan? Jay, pag-basketball ko t-shirt nga nang indulinam. Anan? Nay, apay nga awan mo't sumungpat. Napanan nga tada di apapay. Anan! Ay na, ay, Jack makontak ti number ni Anan. Ay sos, napanan na ngayon. Sapay mabisihin akaon. Ay, Sino nga ti maglaba iti uniform ko? Jay, t-shirt ka. Saan ako na makapag-basketball? Naawan na jay. Ay, birukan tayo ni Anan. Ay, nanang, tanay, awan aglaba, agluto, kaskada aglinis, dito balay. Oy, nagpintas kan. Kasla ka artista. Bagay ko gayam no maribanti buok ko. hello, miss. Mabalin ti makiamamukan ka? Ha? Uy, isunsan ti Prince Charming mo. Ay, siyak ni Ann. Siyak nilito. 2 lits for short. Nagpintas ka nan? Mabaling nga may kapasyaran ni Jabalayo. Ay, how sweet. Siya kumamot.
Ay, agawidan ni Anan. Oh, iso daytan sumungad. Ay, saan ka nga unget lakay? Ah, Laglagi pa, balasangan ni Anan. Saan mo nga umtahan? Ur-urayan da? ay katuon aan-an. Saan ka nagpakada arumwar ka? Ay, anak, ay concern kami kan ka. Anya saan ang nagpakada? Nagpakadak mat kada kayo itinasayaat. Ngam saan da ka pinalubusan? Ay, wen anak ko. Maawatan mi dayta. Saan da ka kayat apumanaw? Gaputaawan may baon nyo dito'y balay. Syakla amin nun. Kasla syakla ang ti anak yo. Kunakon kahit agreklamaon. Puno mat nga main. Mangrungi mariing itibigat. Isu aminan. Ay, wen nga rod. Ay, maamiris ko mo ti pagbidbiddutan tayo lakay. Ken, uray dagiti kakabsat to'y anak ta. Ay, madimot nga agpaisaw ti araramidan tayo. Bayam an-an. Tamanipod ita. Bingay-bingayan na dagiti trabaho dito'y balay. Saan da kun nga awagan iti an-an tabalasang akon. Anlatan. Nangagmaw lakay. Masapol nga awagan tayon itian. Tabalasang mat nga agpaison to'y anak ta. Ken, laglagi pun tayo ti pagsasaw ako nana. Ti panagtitinulong ken panagtitinnunos. Ipaay na ti ragsak iti pamilya. Ayan di sapatos ko. Nakita manang. Ay, apay ngamin, aday tangiwat mo ti pagbirok mo. Ay, saan mo abirukan ganyak? Tamadamaak nga agplan-plancha iti uniform ko. Ang mga nakita ni Anan. Nakaturog pa'y laeng. May pinasyar di agar-aram kan kwa na idirabiing. Inakringan, tabirukan na di sapatos ko. Sige taong tanda ka dananang kan tatang. Kas makita mo't. Jakon ibabaon. Siyak kano ti rumbang amang laba kan mang plancha iti uniform ko. Kasta ka di. Katwan Sur-surwam matan nga agtrabaho dito'y balay. Tainton makiasawan ni Anan. Awanan ti mabaon tayo asabali dito'y. Ay, pinagbalin tayo matpiman ababaunan. Ay, no makiasawan, ang mga nuyawid ton ti pakiasawaan na. Sa bagay mo't kat niya. Kasta la tibiyag. Ay, katwan ingkabirukan jay sapatos mo. Dinaksingaan dito'y. Wan manang. Siya akong timang birok. Ang asino ngayon tiaglutaw? Ay, kat agsisinublat tayon Rombang nga amin tayo kat agtrabaho. Kasta gaya mo nita. Wan manang. Maawat akon. Rumbang gaya magtitinulong tayo sa nga pamilya. Maikatlo nga paset! Na. Apay anak kami suot ka dita abak-bakatan. Ay, masurunak! Ado ti murang ngam nakiasawa mo't ti para laba, ani Rubey. Na. Anya nga ron nga ay bakit? Karbangan na ti makiasawa. Ay, nakiasawa adagos. Uray kumaa, no saan amarigrigat ti nakiasawaan na. Ita, kalapaw laeng ti balayda. Anya nga ron nga ay no isutigasat na. Ay, masurunak ka talaga. Imbes nga da para luto, agdalaws kan aglaba. Ita, sa balen ti balayda nga agasawa. Anya nga ron nga ay makaas-asawa nga ron mat. Apay analiday ka. Damo akasangay ti anak tayin tunbigat nga maawampay sagana na. Adala ang basit apansit dita nga kurang pay Ricardo na.
Sa nabali at makatawan na pa lang mo. Di na pa'y amo ti agreklamo na awan adu asagana. Inakbuludan dagiti pinggan, kutsara ken tinidor ni nanang. Kababain samat ngayon kabumulod. Maminsan lang mo't ngay nakbumulot. Kasangay mo't ti apu ko da. Ala, sikat ti makaam mo. Ang mababainak kanina nang mo. Kaslag kuskusilap no daduma. Atap mo la siguro dayta. Awan pa'y mo't nangag ko nga imbaga na amadi may papankan ka. Ayan ka din ni nanang, tatang. Napansamat nakichinda. Apay kaday. Buludag ko madya pinggan, kutsara ken tinidor. Agluto ak ngamin iti pansit. Ay, umay kayon tuway dya balayin ton bigat. Apay nga gluto ka iti pansit. Tay buludan pa iti plataw. Kasangay ngamin ti apu ko yutang. May satawanan ni baby. Makatawan gaya man ni baby. Ay, agsublikan to. Intun sumangpat ni nanang mau. Diyak amo dagita bulbuludem. Iso ti paradulin ka dagita. Agsubliak nga rod no aldaw, tang. Ay katun Saan ko ngamin abibyangan dagiti alikaman iti kusina. Mapanak nga rodan, tang. Amang ano makariing ni baby. Nakaturog ija indayon na pinanawak. Apay pinanawam nga ay. Alain ka nga rudan. Amang ano agsangit no makariing. Ngawan mariingan na akadwa na ijay. Ala, darasin. Imbag na nagkita tayo dito ibang kagante. Mapan kayo man iti balay takadwan nyo ni Ruby nga agluto iti pansit. Kasangay ngamin ni baby. Adda ka din makatawan ni baby. Na, nagbiit mutan ti panawag. Makatawan na gaya mag. Iso nga rodante. Iso na lang na basit ti sagana. At dalakat basit a pagsasangwan tayo, mabalinoy. Saan mo't kat amasapaw nga ado ti sagana no agkasangay ti ubeng? Dahil nga rod, timbaga ka ni Ruby, anday. Kuna na nga nakababain no basit ti sagana. Tinapatag kat naragsak tayaw iti kasangay ni baby. Saan aday ta sagana ti importantay? Nagyaman kami ta maawatan nyo, ante. Imbag to lang adan to kawadwadan na, ta nayunan minto ti sagana. Umian gayam dagiti kakabsat mo dito, Leo. Kita ang basit ni baby tay nakbuludan ti ulis dananang. Imbag no kayat dati agpabulo di ti ulas. Labaak mat sakbay nga isubli. Diyay tupay pinggan kat nasiputak abinilang da pa'y sakbay nga inalada. Kasta ka di. Amang ano kunada anak kurangan. Padasag tuman kit ti adawaten ti daduma, taaduma ti plato da. Ay, saan ka dumaw dapat takababain? Urayam latan no adda ito da, tayo so ti alaem. An-anwan da ngay kumati ado nga alikaman da. No adda ito da. Kasla agserbi apakalaglagipan kadakwada. Di ka lang mabain. Urayam nagdisnodo da amang ted. Saan mo adawatan? Anyat ko na, pati ulas, kas kada ikaman, buludam. Ay, pasensya kayo nang. Diyak pa'y ngamin nakagatang iti alikaman mi. Imbag to no makagatang kami. Ay, day takot tay kunak nga agaganat ka makiasawa. Ayan nga ngayita. Buludam samot aminan. Nagadumat ti alikaman yun na. Apay no ipadawat yula kanya kung ti daduma. Ay, inton matayak. Tadan to ited ko akas tawid yo. Di uray patawidan ka iti alikaman ko. Saan ka di amay mayat no itata ka sa pulak unay, nanang? Ay, saan nga road? Tama nga numadadaol yo. Alaon yun to, inton awanak. Kasapulak ko maita, kabayatan na jak pa'y nakagatang nang. Awan pa'y alikaman ko. Nay, apay nga ubam day ta ubeng, papananyaw. Agurigor tang, ipan ko iti doktor. Uyak nga min idirabi. Apay ngay, malala. Atoy, alamon ti karga to'y walit kaw. Imbag lang nga inayon yung apaggatang iti agas na. Ay na, agyaman akunay tang. Saan ko mga awatan, ngambasit nga min ti kwarta. Ay nait-ited ko nga ron apag nayon yaw.
Sigurado akasapulan ti ubeng ti paggatang iti agas. Agyaman akuna itikin naman nakaawat yutang. Sapay ko ma, tama kasubalit kaminto. Ay na, saan ka di aday ta pa nagsubalit ti panunutam anakaw? Ala, ipanmukid din ti ubeng iti ospital tapno masigaw. Anya ka di tinapasamak iti ubing, Mare. Idinadamag ko nga da kayo dito ospital, imaya ka dagos. Pulmonya ka no, Mare. Madanaganak itay tamarigatan nga umangas. Ay, no apay mo't nga graman ubing kat atakaran ti sakit. Sapay awan dakkel agatada kwarta. Anyang iti paggatang ko kadagiti paggatang ti doktor. Ay, ngala, di kagdanag, Mare. Saan ko abaybay anti inanak ko iti bunyag. Ay na, agyaman ako na ikan kamare. Sapay ko mata ni Apo Diyos timang subalit iti kinasingpet mo. Ay, wen, Mare. Kastala ti biyag agti tinulong tayo iti rigat. Rumbang lang nga subalitak mo ti kinasayaat mo, idagad adal ta. Makipangpanganak iti balon mo, tawan balon ko. Baknang kansamot itan pagsuswerte ti negosyo. Alaan ka kuma, servidora iti restaurant ko. Nakiasawa ka matan, Mare. Kwartaman, tapagbayad ko iti utang ko. Ne, kanya man ang tinakautangam. Intayak nga rod, angam na bakmat. Ay na, day taket sugal ti pakaut-utangam maun. Awanan ti kwartak. Adamot nakita ka kwarta iti walit mo. Inted kun ken ni Robe, idi impan na ti ubing iti ospital. Anya? Ay, apay asan asyak tinang tadam iti kwarta? Na, masakit ka kaday, tapno ited ko kan ka. Na, Ay, manugal abakit. angam no mga bakak. Igatang kumot iti masapsapul ta dito balay. Namin ano ka kadiayaan ng abak. Bilang man, no namin ano kamat anaabak. Imbag lakit din tama nagtulong tininang ti anak ta. Naimbagam ti anak ta asaan adakkel ti gastuta. Ay, dakkel nga rod ayaman ko iti dayjay agayim kan kaadalak. Nagasat tapay lang bakit. Nagalas adenggan day bakit nga awag mo? Ha? Sa anak pa'y matabakit. Ay, tapno di mo ko na. Baby nga rodan ati awag ko kan ka. Baby? Nalabos mo to. Babes laangan. Tapno ti anak ta ti awagan ta iti baby. Sana bagay nagpaiso ti bakit nga awag ko kan ka. Sapay kaubingan kan ka pimpintasam. Kaya't mo nga rodmat nga awagan ka iti lakay. Ah, Sana bagay. Imbag ta imay ka diti tsindaan. Kaya't mo ka diti agabroad. Abroad? Anya nga iti kastusat nga abroad. Ada kabsat ko iti Middle East. Agkasapulan ka no ti amo na iti para aware. Nasingpet damat ka no ijay. Awan mat aramatag ang mapanijay. Makaammo ka nun ti employer mo. Agdalan ka laang iti agency. Ipawitan na ka ti employer mo iti aramatam. Nasingpet nga ta day ta nga employer. Nasingpot ta employer mo't laang ti kabsat ko. Naganak ti amo na, iso akasapulan dati agawir iti ubeng. Agkasapulan ka no di employer ti kabsat ni Marie Claire iti para awer. asino nga tinakita da ama panijayan ti kabsat na? Ibaga na asyak ka no. Naanos ka nasingpet da ka no. Kaya't mo kaniti mapan, babes? Tapno maisagana ta kumati masakbayan ti anak ta. Bareng mapadakkel tamat ti balay ta. Si kakit din ti mapanagsapaw, kat siyak ti agawir iti anak ta. Ngam ijay papanak, kat isuda ti makaammo ti amin. Awan gastos ta. No si ka ti agaplay, adupay ti kasapulan ta kwarta. Saan kanto nga ta amarigata ni Jai? Nagbayag ka numat ti kabsat ni Marie Claire, tanasingpet da. Oh, da kayo mat na. Ada ka di bagayo?
Ala, man dagiti alikaman ni tatangyaw nga adda ditoy. Ha? Tika diintad na kanyak na? Ay, apay ko mga itad na kat alikaman ijay balay dagijay. Yag mo, takasapulan may. Anya ka di ka dagijay ti alaan nyo nang. Sapay us-usaran mi pay dagijay. Kasapulan mimot nga road. Jay wasay, pala kan bareta. Apay no ito diyula ko man nang. Awan nga min paggatang mi pay. Adapay mo't nabati ija balayo. Ay ladingitag. Ang kasapulan mimay, taagpatrabaho kami. Ala, alaan nyo ang arod nang. Takukwayo mat nga rod. Nalpasan ti amin ang kasapulan tapno ag-flight kan, Mare. Inasikaso ti employer mo. Nabiit lang to direct hiring nga may. Nagbiit matan. Kunak na mabayag pay. Agsagana kakit din, ta itulot kanto iji airport. Sabten nakakano ti kabsat ko iji airport iji Dubai. Kadwa na ki driver ti employer yaw. Nagbiitan? Mas daw lakit di ti asawak. Numamuan na dandan niya ako nag-flight. Wen bareng agbaliw mo ti panagbiag mo, Maray. Mapadakkel mo ti balayaw. Kan maisaganaam ti panagadal to ti anak mo. Ay na, agyaman akunay kan ka, amare. Sikati empa ay ti Diyos, amang tulong kanyak itirigrigat ko. Hello, babes. Imbag ti mawag ka manan. Mailiw kami unayin kan ka. Isu nga imawag tamailiwak mat unay, babes. Kumusta? Nalpas ka din ti balay tayo? Nalpasan, babes. Mabalin mo ti agawid. Agnegosyo talaangan ditoy. Ilepas ko laang ti kontrata, tagawid akon. Adamat pagpuunan tang agnegosyo? Uwan, babes. May mayat matlang no saan tayo agsisina kada baby? Uwan, babes. Saan kayo amadanagan? Mabiitan ti panagawid ko. Urayan mi iti anak tati sa sangpot mo. Agandad ka akanayon dita, ha? Kasta kayo matiti anak ta. Agan-anad kayo akanayon. I love you, babes. Love you, babes. Bye. Ada ka matgaya mga anak ko. Ay na, di mo pa'y matimbagbaga. Kinalaat na kami. Uwan atatang tapno sorpresa. Ay na, saan ko aninamnama akas to'y tigasat mo? Uwan nga rod tang. Awan pulos kwartami. Ngam nakapanak ijay Dubai adi na oras. Ay na, dakilan ti balayaw. Kahit agsubli ka kanipay ija abroad, Saanan tang? Agnegosyo kami laengan. nasaya at dayta, anak. May mayat matlaeng, no adda ka dito'y pagilyan tayaw. Ay, nagdalusak dito'y balay. Kat nairuwar ko dagiti alikamen a plato kas kada malukong. Ited ko kan kantidad duma, anak ko. Ay, saanan nang? Nakagatang akon iti plato kanda dumapay. Dumawdawat ak idi atawan paggatang ko. Ita, saan akon dumawat pay nang? Ay na, bakit? Itapay akabaalan natin gumatang. Idi pa'y kumaa nga agkasapulan tap natulungam itirigat na. Saan nga ita? Adinan kasapulan. Kat daytoy tilaglagi pam bakit? Di mo pagurayin aging ga itibigat ti kaarubam, numabalin mo mat ita at tulungan. Lakay. Ay, wan. Naamiris ko ang nagbidutak gayam. Sa anak nagimula iti sakit tinakam nang. Ni Apo Diyos laang ti kamang ko. No kasjay nga agrigatak. Iso akin na asyan na. Maikapat nga paset. Ay na, una yun ang nag-sweet dagiti nga agasawa lakay. Makapaapal da. Anya man dita buyam dita cellphone mo aya. Daytoy di impos ti gayem ko a video da nga agasawa o buyaam nga minang.
Iso nga rod ajak kaya tag cellphone. Tama sa dutak nga agbuya iti kakasta. Istorya am langan no anya dayta. Dayto video da nga agasawa. Asinagutan nila kay na iti adu asabong. Sana kinis ni misis na. Asino agaya mo aya dayta? Ningay Jenny. Ti asawa ni Marvin? Wan, ay na, mayat kumamit no kastoy kaswit tinaasawak. Hoy, di nakpay maiturod asagutan iti uray may salaang arusas. Tagpasagit ka manal. Idi na minsan nga aldaw, napandanangan iti may sa aklas a restaurant. Ita, At dapay hashtag na forever. Kaskada couple goals. Kuna na dito yo. umapal ka? Namin ano tamat anapan ng restaurant Restaurant ka no di turo-turo apang panganantay di palingki a budget meal. Ha? Di nakpay mo may turod ama idi. Ay, makaturog-turog ako namang bambantay dito ilako ta tilapia. Nagtumal kat itan ayan. Malaus dan to. Ket aramidan ta ati sigon nga aramidan ta. Ay, masadutak man laang amapan agi sursur di tabalay-balay. Imbagak aya asika ti agi sorsor. Sakmat. Rumbang laang asika, tasaan ka mo't aswit kanya. Anya saan aswit asa sawam. Malay sagana mong dagiti isursur mo. Wen, isagsagana ko. Napambanno ka kung nagipukpuk ka. Mala, muna kan nga gawid, tagi nanakan. Siya kundi makaamo nga agi sorsor. Sigurado am amalakom amin dagita tapno saan amalugi jay punan ta. Wen kadi, anya lakat to'y bakit ko na ya. Nay, apay dayta? Ket, arakaupan ka Tapno saan mo amarik na tibanog mo. Arakupon na katagat tilapia ka. Awanan kay tibain! Babairo ka! Oy! Di ka gibunga! Ang mga namatama anak! Day talag babae ti mom! Agbababawi ak anak ikalay sa kaniko! Sige! Kung taram ta diding agingkat kayat mo! Di ta ka manlangan! Uy, saan ka pumanaw? Tumanay ako! Hoy! Agsablay ka! Ay, unayin dagita ka aruba. Agap-apa damanain. Timmaray ni Marvin, tabarsakan ni Gina iti plataw. Nakitak pa'y ni Berto nga agisursur iti lako na ati maray. Dandanay ngamin matamaan iti imbarsak ni Jenny a plataw. Taapag isaw alumabas di tabalay da Jenny. Adda pa yan mairaman sa bali ataaw. Ay, apay nga taaka na yung nga agapa. Ay na, kastala ti biyag Agapa na tamo ti agasawa. Ngamaday. No agapa da, rumbay nga pagsaritaan da na imbag ti parikop da. Saan kat nga agdadaal da iti alikaman da? Adakon. Pumanaw ka dito balay ko! Awan bain mo! Ne, apay apapanawon na ngay balay ko mo daytoy. Pumanaw ka! Ep. Ne, di mo ibarsak dayta. Pinggan dayta. Laglagi pam. Nangina dayta. Laglagi pam. Hinulhulogam dayta iti mano atawan. Ay, winan niya. Dayto lang arudan ti ibarsak ko di tanapos. Ay! Arupam! Nangingina dayta. Ay, nangina ti paryok. Stainless dayta. Apay, di mo amo aribo ti bayad dayta. Ay, no syaken ka. Ibabak na kita. Tanong maitama dito yung rupak. Siguradaw makupit. Ken, ay paibos ko tilakok at tilapia. Ay kat nagsaya at man lakay. Naglaing ka nga gisursura. Kung naktumad kan ka nga da swerte kiti negosyo. Ne, anya ngay deta nakasupot ang ginatang mo. Gaputan na kalako agsida tayo mat kita itilitsong manok. Ay namaragsakan dagiti anak talakay. Babes. Isaganam nga ruden tila misaan at amangan tayon. Itayak pa amabisin. Anya ti ko nam? Kunak, isaganam tila misaan. Saan aday ta? Jayim mo nang imbagang. Di kunak babes. Mayat matlang ka di adenggan. Hey, makapasegar adenggan.
Ay, kat no, saan mo kaya ti babes? O di, sweetheart lang ngayon. Wanya, sweetheart. Di nakman awag-awagan iti kasta. Kung na masana ka sweet kan ka. Itatagbali na ka sweet. Di mo matngarod kaya. Berto agtal na ka. Saan ang maibagay nga awag-awagan nak iti kasta? Ay, katwan ano isuti ko na maring. Ay, kuna man no nagdigos ka. Apay nga agat tilapia lat tamot ti payud mo. Nagbuguak laeng ka naglabarak. Malaminak namin. Hay, pati sangaw mo agat tilapia. Nagadwa reklamom. Pagpadpada tamot lang iti angot. Ayun gayam. Anda ka di impos di gayam mo ani Jenny. Awan mo't ita ti impos na. 5 basak ije balayda ang nagisursur itay. At dahamot timay ababat siya ije ruwar ti balayda. Imbag ko na mata, sana ka natamaan. Tapay ko ma. Ngam jay timayab apalanggana, tijak na lisyam. Timama dito'y tuktok kong agkalkalbo. Gusto nga dabukol da ito'y tuktok ko. Nan kita agman. Ay sus, adang agpaisaw. Uray lalimitang. Panagkunak kat agap apad ang agasawa. Da Jenny kan Marvin? Agap apada? Nanggagkumat ngagpukpukaw ni Jenny. Kano ka na yun ang nag-sweet da adway ti social media? Ang permida mahit no agapada. Agasaman kiti da ito'y tuktok ko, tani nagsakit. Maturog ako man. Adamanan ipaaramid. Ala ka din. Ingkan mga laiti kutsay di tarwar. Pitpita, sa mo itapal dito'y tuktok ko. Tanya ti aramidem dito'y kusina, abigbigat? Damagan pa lang, mate. Kas iti sigod Ay, saan ka nga itimplan iti kapem ita abigat? Tanasakit pa ang tinakam kukan ka. No saan di saan? Kabalak mo ti agtimpla? Ay, di mo usaran dagiti kutsara aginatang ko. Na? Uray dagiti tasa, takukwak dagita. Ay, una yan. Awan lugar ti babairo nga asawa akasken ka diti balay. Hindi pa lang nga minapapapanawan ka? Ngam di ka mat pumanaw? Gumatang kayon iti tilapia. Presyo agang wid. Umay kayon. Aray! Ay, Jenny, umay ka gumatangan. Italaman nga minang kangagkita ta. Ijay Facebook, ti pakakit-kitakan ka. Win nga rod. Sikati ka na yun nga ag-like kan ag-comment kadagiti ipopost ko. Win nga rod. Ani, matang taka di tilapia? When honey bunch. Ay na, nag-sweet kayo gayam at talaga. Sugar. Kasla mo inalaas nila ako da ito eh. Ay, saan analaos da gitila ko? Aglaglag to da pa yung. Agang angas da, kitain nyo nga mina. Sugar. Intalangin iji sa bali. Iji ti pagkatangan ta. Sige. Maring, pasensya kan iti kano sa bali ti paggatangan mi kuna ni honey bunch ko. Ay, naglaglag to pa dagiti lako ko. Takitin. Angam, sige ano, iso ti kayat yaw. Ay, una yun na kita nga agasawa. Bida pa'y magimatang itilako. Uray may sakilo lako mama. Taano sa anak akakaasi nga gisursursaw. Bakay. Anyangay. Ada buwan naman mo. Adda kumaa. Ni Jenny ko mga road. Nung ginuyod mo ni Marvin agumatang da kano iti sabali. Ay, wine. Ijay matayan ti balasang aglaklako ti gimatangan da. Jen napintas nga aglaklakaw, tinaggatangan da. Wine. Abay, saan da nga mo ti agpili? Kat no nabnabiyag da gito'y lako ta. Idinto ta natay ti lako da ita balasang. Ay, saan tamanin anak kalako? Di ka di matanagan. Isursur ko manen, wad damat da alako ta. Apay saan ka manan nga agtagtaga rin? Sangkadlaw launay. Isumat lagayam aginuyod nak iti ayan ti balasang aglaklako. Taijay ti kayat mo apaggatangan. Tila mapampanunot mo mait kan madmadlaw mo. Kan agpay sumat. Apay, ti kunam.
Jak nasiputan, di panangkid daw mo iti number day di abalasang? Ay, panunot mo la dayta. Babairo ka talaga! Marmarwam ka na. Daytoy, mate. Tilapia! Gumatang kayo! Sa diwa tilapia! Ha? Agap, pada kita agasawa Jenny kan Marvin di Jerwar ti Balayda. Aglakwa kid din iti tilapia. Narigat ti may ramraman. Asos. Ni, magpapaarayatin. Ay! Inakon aganawa. Pare! Gusto detan, sumardang gayon. Anday ko! Abay sakmat ti sinipat mo, pare. Ay, kwa. Kalbon ka! Anday ko! Di nakpungutan mo, Anday ko! Sipat kas ka nakaramot mo ng tinaganab ko, naganawa. Aglisi ka ngamin, Anday ko. Kung saan asikat, ipapangot ka! Gawin na kanlangan! Bakit? Saan ka nakalako? Naan-ano ka, Bertong? Naganawa kiti agap-apang agasawa. Sakmatan ti sinipat, kan pinungot, kan kinaramutan da. Anya, nagkunang amin nga aganawa ka. Kunamlan asino ka akalaingan. Inanawak da Jenny kan Marbain. Anya, Permiti pa nagapa da. Kunam mo ta sweet da. kano nakitak ida iji palingki anag sweet. Nakita mo, naka-holding hands damay. Awan lat bilib ko kadagita. Tay kunata nga rodain. An-anwam tinasamit a relasyon a nakapost iti social media. No kanayon kayo umat nga agapa. Aywan awan serbina, lakay. Ay, agasam dagiti karamot ko. Ipapulis ka, iti kasto nga naramid mo kanya. Nagadunto pa iti karamot dito Rupak. Sika pa iti adaganas na nga, gipapulis. Ay, nabangking sanda iti ropa. Gapo iti panang tungpam kanya. Oh, basol mo. Ipapulis ka kung nagtumay. Hindi pa nga ibagbagam dayta. Duwata nga agpapulis. Ireklamo ka. Tilapia, gumatang kayon, tilapia. Ay, si kamot gayam taglakla ko, Berto. Saan ani maring? Ay, isak. Taginanamat ni bakit ko. Ay, pasensyakan talimtag mo't tarupam. Kasano, sakmat ti sinipat-sipat nila kay mo. Kat si kamat, pinungot-pungot kan kinaramutan nak. Ay, kasano kat nakapating nga kamot ngamen. Kaya't ko lang mati aganawa. Sakmat tan tinairaman, sak tinasaktan, sak tinadangran. Ay, pasensyakan Berto. Ay, imbag ka pa tanakaan-anos ka nga asawa ni Maring. Kat siyempre ay ayatan mi titunggal may sa akin ni bakit ko. Oray saan mi nga ipopost iti social media, agin inayat kami? Saan ako nga gipost? Tapay mat. Kasano amat namin. Ano tinapasamak man? Ay, si Moro ni Jebalasang aglakla ko iti tilapia nila kay ko. Ay, isumat lagaya, masaanin nga aglakla ko day, kaabay mi dito eh. Ay, inagaw na nila kay ko. Inagaw na. Maring bakit? Adakon. Nakalako ka? Nay kamat na ya. Day tamat ti umuna adamagam. Kat, anya ngay nga rin. Nagado ti babayadan. Uy, nakalakwak. Kat saan ako na nagisursor. At dahin sangpat mo asidaan. Katun sakpay ti ko nam. Fried chicken ko naman. Kan dapay pasurot na. Anya ngay data. Sabong. Damagam tayo lang, mate. Manungay data? Nangina ti presyo da ito eh. Bunch of flowers ko naman. Parakin ka. Dungdungwak adarling ko. Ano na amin? Sayang di pinanggatang mo. Di mo pa'y lainted kanyak di kwarta. Taisupay nga igatang ko iti kasapulan diti kusina. Kita manday nga ugalim. Nakarikreklamo ka.
Nga uray ka la agunget no saan ka asagutan. Itatasagutan ka, agunget ka manen. Saan ka mauawatan, bakit? Anya nga dito asabsabong, makan ko nga raw. Sa pa'y nagngina. Basta, dungdungon ka bakit? Aging gatong paltanan. Saan mo aliplipatan day ta? Uray sa anak aswit, I love you latta. Nagado ka nga mo. I love you bakit? I love you, lakay. Maikalima nga paset! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Timula ket rumbeng ataripatwen, tapno pagnumaran intundumteng ti panawen. Tampok ditoy programa tayo. Kus talatibiyag! Dagiti daduma ababarkadam nagmayaten ti biagda tanagbalbaliw dan. Angam si Karey ay kastamlatan mamartag. Oo, sakla ko man nagawa-awi dan. Ha, Ung tandak matlagayam. dagiti kakabsat mo na progreso dan iti panagbiagda. Kita ni Manong mo. Agtaltalon lang, ngam nakapatakder iti balay, ken nakagatang iti lugan na. Ikumparadak manen. Sa baliak mo't Ay na, Ray, anak ko aya. Awan ti mapasama kiti biyag mo no kastamlaeng. Aglaklakay ka akaase ti biyag mo. Basulyo Apay ngamin nga interview amin kini Manong jay daga. Didak pa imbatsan. Ay, ibingayan da kamot kat. No talaga akayat mo ti agmula. Idi pa'y aday tati kayat ko. Apay nga itala nga ibagam, Idi pa'y lakuma, Isumot lagayam nga agbarbartak ni ading mo. Takayat namot nga adabingay na itidaga. Hindi pa'y kumain bagana, Mabalin mat nga ibingayan, itimulaan na. Ay kaibingayam man langan anak ko. Jay asidag itiwaeg. Tapno saan amarigatan nga agsibog. Ay na, no ija si dagtiwaig ti kayat na. Ada yung patakder ko ija akal kalapaw. Kompleto da ijay. Ada pagturugan kan paglutuan na. Akit ipabulod mo pa ilang kanikwana Tabarang agbalbaliwan. Tanay, lakayon. Hanggang inumlat tamot ti amo na nga aramidan. Nalawa mo't gayam day timulaan ni ading mo are. Napintas pa'y ti lokasyon na. Kasaritak ni Ray. Tadamagakan ko na. Ganyan ti plano na dito adaga. Mayat mo't ata nakapanunot ngagmula-mula. Kinulahay mo yung gaminag. Nasaya at kidyan, agbalbalaw. No makabirok iti babae ang mga yatkin kwa na, mabalindan nga gyan dito. No damangayat Kino bartek na makanayaw. Ay nakit adan tulat na Kinurugyan ng tagbalbalew. Agmula-mula, kat makaurnong iti kwartana. Awan ton ti sakit ti ulo dagiti naganak mo, lakay. Sa di na jay daga mula Mapanta ko makitaan. Hanggang nabartek ka manan. Ipakita mo kanya ka. Sana ka nabartak. Oo. Saan adita ti pagnaan? Ditoy. Dita dayak. Ditoy. Di nakasuruan Manong. Na. Saan nagaputay nauna ka kat nalalayin ka kamsak. Ay, anya ay ati mapaspasamak ka na kayo nga agkabsat. Ni Manong Di na mo ti papanan na. Paturugan nyo pa lang ni Ray, nanang. Ay, agsubliak langan, hinton mausawan. Sana ka na barta ko nakmat. Ay, Ray, ingka pa ila maturog. Kaya't kung di mapanagmula, nanak. Ay, kat saan ka nga rin nga agbarbarta ka? Tapno makapangrugi kan nga agmula. Mapanak nga rulitan. Kan di dakmat kaya takaduan da ito nalay nga Manong ko. No saan ka laan na bartak? Ay na, apo. Ang mga nunya ti maramit ko kang kan. Ay, amon.
Sige ay agawid ka pala ang anak ko. Paturugak man ni Ray. Agsublikan to inton mausawan. O nya, mamati kan nga danalawa adagak? Nagswerte kan, paray. Mulak da ito'y adaga. Ket isunto ti pagbaknangak. Ay, kat sigurado na ita, Anya nga itimulam. Di uray kamuti laeng. May mayat man rin. Nalaklaka nga imula. Makitam di kalapaw, di igitiwaig. Sikat na nga ramid. Saan? Ni manong ko. Amam, ti planok iti day ta kalapaw. Pagbalinan tayaw, apag-iinuman tayaw. Uy. Wow, nagmayatan a planaw. Ayabantan to amin na barkada ta. Di uray man nagpatpat nagwano agmalmalam tayo nga ginom nita. Awan nagungay. Kat, ayaba kung dangit ibabarkada. Ay katwa na. Pakaamwam idadagaw. Kasapulam ka di titulong ko. Apay ko ma. Apay, ti panagkunam, jak amo ti agmula. Amok, analaing ka. Nung kasapulam titulong ko. Amok teraramidak manong. Di nakman bibiyangan. Ala, aywanam ti daga Impatawid na gitinaganak taday ta. Kat, tuwan ba't ngamin? Pag numaranta da ito'y, nulakit di ta among maiwanan. Win, amok dagitan. Masapol ayang ipalagip mo pa'y. Tinaramid ko akalapaw. Aywanam No kaya't ko arakraken, aramidak. Mangipatakderak itibukod ko akalapaw. Tay nalaglag da. Kaapay ko awarwarang pailaeng. Pagyanam kit din, kabayatan ti panagmulam iti daga. Mala, agawit ka nga rodan. Tarugya akong ti agtrabaho dito. Timbagak, rugyak ti agtrabaho. Angam, rugyan tan ate aginom. Nagmayat gayam dito'y kalkalapaw nga inaramid ni manong mo Nagpresko, kan talaga natal na. Kabalak mo ti agaramid, iti mas nalaglagdang iti daytaw. Anyamot da ito inaramid na ngay. Sinsinan. Kanti pagsayatan na, aginom tayo, aginggat kay kayat tayo. Isungarod nga inayaban ka. Naglawa na ito'y dagam paray. Katwan, mula akto iti kamuti. No kaya't mo, tulungan dakan. Ay katwan na. Ang kalpasan ti panagmula, agpainom ka. Wen, de talagayam. Ay, saan pa yan agaw-awid dito'y balay ni Ray? Bungarod, nanipon na pa ni Jipangkag nananang. Ado ngamin katimpagatang nga abastuna. Ginastusan nyo manin. Imbis nga igatang yung iti agas yun. Ay, bayadan nanto kano, inton makalako iti mula na. Ay, sapay la ko mga raw, tadan tumaila ko na. Ay, kunak atulungan pailaeng. Tamang rugrug ay. Kunak nga ron atulungan. Kuna namit asaanin. Amuna ka nun, teraramidin na. Kat no italaang matngagmula. Bayan nyo, tay sumut ti kayat nananang. Ay, amuna nga taapadakkelan dagiti mula na. Kas kada tarak nun, aging gat agtubo, kan agbunga da. Ne, damat awit mo amanok, paray. Pulutanan tayo. Uy, nangalaham ngay. Nadalapos ko man di tayo igit. Mayat dito'y alugar. Nauli ba? Ang ado ti agkaiwara manok. Iso nga aguma tayo, taado ti manok dito. Naglulok magdapay. Ala, siyak timang parte, tayong kagumatang iti arak. Alangan no dudwa tala nga ginom. Saan ka madanagan? Inawaga kong dagiti babarkada ta. Umay da kano intun madamdama. Ala, ingka nga roden partyen day tamanaw. Ne, kita am day di alakay. Kumikita dito'y ayan ta. Aywan, sino ngay day talakay? Isu day tagnanad iti kalapaw di tabalasiw ti waig. Manok nan samot day ito'y tiniliw mo. Isu nga ron nga kapartsina. Ay, naibagal daw mo, kumaray. Ay, kastamot kan ka, paray. Itala nga makita ka Hindi nga min bangkag ko, ti pagtaltali na edakon. Ay, kastaya.
Sa bali magaya man tagigyan ni Jekal Kalapaw yung jibangkag yaw. Awon, jay buridak ko. Nirey ti agigyanan ijay. Paimpasublat ni Manong na, jay dagaamulaan na kanaw. Ay, sumilagaya marinabe nga damang mangagaw ngaglalaaw. Kasano nga daglalaaw ijay, paray? Aginumdan sa ijay tunggal rabi. Anya? Kat mo ni Rela ang matiamok nga day jay. Kinti may sapay mare. Tiniliw da di manok ko. Tiniliw da? Ayaw na yan. Nakita ka pinulutan da. Ay, nakababain ti kasta nga aramid da. Agpukaw mo tindagiti tarakan kao. Nanipod ang daday jay maray. Mabalin ka bagbagaman ni Ray. Ay, wan paray. Ay, talaga bagbagaak. Saan arumbang ti kasta nga aramidan da? Umay ka manan mangalay ta bastumon. Awan sapay mo't inmula medyo bangkag mo. Ingka ngamin kitain na. Sumanao ka, ngam di mo mat mapankitain. Imay nagreklamo di ka arubayo ala kay jay. Alalayan nyo kanong mo titarakin na. Pulpulutan nyo kung dagiti babarkada. Ulbud day di alakay. Nagkunang amin kan ka nga ayabam dagiti babarkada mi jay. Ket saan apagi inuman ti kalkalapaw ngay naramid ko. Kung nagtumat ngamin nga garamid na kitibukor ko akalapaw, tapno saan kan nga agreklamo? Isardeng nyon ti agaramid iti kalukwan ni jay. Jak kayatan nga agreklamo manan ti kaarubayo iti alakay. Nga da mapukaw at aragan na. Pare, mulaan tayo manlaangan iti kamuti da ito'y dagak. Tapno awan ti makuna ni Manong ko. Angam, karuruot mat. Mabalin na ta mulaan. Kamuti lang mati mula tayo. Mabiyag nga tati imula tayo. Mabiyag adun to ti mailako tayo nga igatang tayo iti arak. Uy, adun to nga ron ati pagbibingayan tayo no kasta. Mano tayo nga ngagbibingay. Sika, siyak, kan tilima barkada ta. Eksakto. Uray sagsasangapulo aribo tayon to. Mayatan. Uy, sige, agmula tayo nga ro din. Uray karuruot. Nagmula ka numot daray kandagiti barkada na. Ngam nakaruruot met ka no jay minulaan da. Ay, day tati kunkunak ket. Sinasadot nga minti trabaho da. Naging mumula dalaang tapno saan ka nga agungal. Amuda nga ta. At aripat po nagitin mula da. Ay na, kaano inaramid da pag-iinuman jay kalkalapaw mo ijay. Nagpabawi ka nang itid kan kuha na iti da dyan daga. Saan na pa'y matlagaya makabailan ti agbalin a responsable iti biyag na. Ay kat barang agbyag adag iti mula da. Lakay, ikampay iti gundaway na mo't aje kabsat mo. Pare, agreeing ka. Uy, Abaya. sibugan tamat adag iti mula tayo. Sanan. Nagbiag dagi jay. Kasano namatay da? Kani, nagpudot ti panawon. Ay, nagbiag dagi day ko nakmat. Tanag mo na ya. Saan ka day ano agmula ka? Rumbang nga ikatandag iti root iti aglawlaw na. Kat, asino nga rin tinagagay tamang ikatitiroot. Duwatan pag tinulungan ta. Masadutak. Nawalat panawon ko. Agid-idata lang mat dito'y kalkalapaw. Katinton madamdama. Agtiliw ka manan iti manok at tarakan ti kaarobam alakay. Kastala ti biyag Ganaasan takit iti biyag ta. Di ka kadi madanagan. Taday ta inmula tayo akamuti. Agtubon tulat ta. Ket into nagapit tayo. Addan to pagbibingayan tayo. Kunak ano nalipata munday ta atungtungan tayo. Jak malipatan day ta. Da kayo pa'y matako kumpare. Importante kayo kanya. Uy, day takot ti ibagbagakan ka. Dakkel manen tinaglakwan ni Manong mo itimula na, anatang. Kat, masapol nga ibagayo kanyak day ta? Ay katuan kasanumat nga men, immo na kapay anagmula, ang awan sa mat ti mailakom. Ada, ado.
Ado, kun kulam. Ang binaybay am samot dagiti mulam. Nyalakit din ni nanang ay. Diskumpiyado launa iti kabalak. Ay, mano abulanan. Mabalin mo't siguro nakalyon dagiti mulam. Adun to, ti mapaglakwak ng ni Manong. Ay, maragsa kanak-anak ko, no kasta nga agpayso ti mapasamak. Sapay lakuma, tapumod no. Pare, apay ngay. Itay tayo pa yung agkalkale. Awan mo't bagas na dagitin mula tayo. Karugrugi tayo pa lang. Sige ka di, agkali tayo pa ay. Adda bagas dagiti daduma. Ang binalitong agmat. Di ta banda, di ta tayo agkali. Saan ngamin analinlinisan ti ruot na? Awanan pare. Ay, sayang ti arapaap tayo. Ay, awanan ti sagti 10,000 kuma. Ay, nagbalin a drawing lang ay. Sige ka to ah. Inuman tayo ti sakit tinakam ko. Awan mo tinakali tayo, bagas ti mula tayo, kamamote. Uray siya. Nasakit mo't tinakam ko. Amin tayo, nasakit tinakam tayo. Sigurado, tanak mo't ni manong mo. Sigurado ah. Sabay na naktupay ni nanang ko. Adun tumanin timangag ko, nagsasakit asauda. Pare, iyas din mo man kindi dito yung data silaw. Tasinjak man dito sigarilyok. Di mo idagdag ka di tapanawa di ting to'y kalabaw. Mauram da ito'y kalabaw ah. Ay, nanang, napuuran di kalapaw. Anya, kasano napuuran? Nabaybay andaray, di gas asilaw idirabi, tanabarbartag da. Ay, kat, kumusta ni ading mo? Nakataray da ah, gumagalwad da di atao kanyak. Ay, napuro sakit ti ulo ti ipapaay na. Ay, ken awan samot kanut bagas jain mula da akamote. Kasano nga da, kat binaybayan da mait. Amom nanang, adda pagsasao ako nana. Timula, kat rumbeng ataripatwen. Tapno pagnumaran, inton dumteng ti panawan. Ay, wen nga roda. Ay, uray ko man mo, tikabsat mo nga amirisan day ta pagsasao. Anya lakit din day kabsat mo, aya. Ay, saan latang agnaknakam? Hindi pa ila binagbagaak, gamdinak dengdengken. Ay, na yun ti inaramid jo kasinsin. Napuoran ti kalapaw yaw. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay na, kasinsin. Agbalbaliw ka nga minan. Kanwag mula ka, nasken at taripatwam. Asan aday ta agbartag ker aramidam. Awan nga rod. Agbalbaliw kan kasinsin. Para iti pagsaya atam. Welcome back, everyone. Today we are reacting to another funny, relatable, and very classic barangay-style episode from La T. This episode is titled Tia, which means the microphone that was not turned off. And right away, just from that title, you already know this episode is going to be full of comedy, surprise, embarrassment, and of course, barangay. A microphone is supposed to help people speak clearly during a program, meeting, announcement, or barangay event. But when a microphone is accidentally left on, it can become dangerous in the funniest way. Suddenly, private words become public. A small comment becomes a big issue. A whispered opinion becomes the talk of the entire barangay. That is why this topic is perfect for La T. This episode works because the situation is simple but very powerful. It does not need a complicated story. It only needs one microphone, one person who forgets to turn it off, and one sentence that was never supposed to be heard by everyone. From there, the whole barangay can turn into a comedy stage. At first, the scene may look normal. Maybe there is a barangay meeting, a small program, a fiesta announcement, or a community gathering. People are sitting on plastic chairs. The barangay captain is holding papers. There is a microphone on the table. Someone makes an announcement. Everything seems ordinary, but after the announcement, the microphone stays on. That is when the real story begins. Maybe someone thinks the microphone is already off and starts talking casually. Maybe they say something about the food, the neighbors, the organizer, or the program. Maybe they complain that someone talks too much.
Maybe they whisper a secret or make a funny comment about someone nearby. But because the microphone is still on, the whole barangay hears it. That moment is comedy gold. You can imagine everyone freezing at the same time. The person speaking does not realize what happened. The people in the front hear it. The people in the back hear it. Someone slowly turns their head. Someone covers their mouth. Someone starts laughing quietly. Another person looks shocked. And the person being talked about suddenly stands up and says, "What did you say?" That is exactly the kind of humor that feels very Filipino and very Ilocano. It is not forced comedy. It comes from a real situation that could happen anywhere, in a barangay hall, at a fiesta stage, during a church event, at a wedding reception, or even during a community meeting. A microphone left open can reveal too much. What makes this episode even funnier is that the person who made the comment may try to deny it. They may say, "No, that was not me," but everyone heard the voice clearly. They may say, "I was only joking." But the damage is already done. They may try to smile, laugh, or change the topic, but the barangay has already received the biggest entertainment of the day. In Lati, the funniest part is usually not the mistake itself, but the reaction of the people. And in this episode, the reactions can be endless. The older neighbors may look serious but secretly enjoy the drama. The young adults may laugh and record the moment in their memory. The barangay officials may panic because they do not want the event to become chaotic. The person who is exposed may become embarrassed, and the gossipers, they already have their topic for the next 3 days. The microphone becomes more than just an object. It becomes the reason secrets come out. It becomes the accidental witness. It becomes the center of the whole episode. A simple tool for speaking becomes a tool for comedy, confusion, and truth. This is why the title Tia is very strong. It is clear, simple, and instantly interesting. Viewers will want to know, what did the microphone reveal, who forgot to turn it off, whose secret was heard, and how did the barangay react? This kind of title creates curiosity. It promises comedy. It also promises a lesson, because behind every funny mistake there is usually something to learn. The episode can show many types of characters. First, there is the person who forgot to turn off the microphone. This person may be a barangay worker, a host, an announcer, or someone helping with the program. They are not necessarily bad, they just made a small technical mistake, but that small mistake becomes the start of a big problem. Then there is the person who speaks without realizing the microphone is still on. This character is probably the funniest and most embarrassed one. They may be honest, careless, dramatic, or too comfortable. They say something they would never say loudly in public, but because of the microphone, their private thought becomes public entertainment. Then there is the person who hears their name. This character creates the tension. Maybe they are shocked, maybe they are angry, maybe they pretend not to care but clearly care. Their reaction can make the scene even funnier. If they stand up slowly and look around, everyone knows trouble is coming. And of course, there are the barangay spectators. These are the people who were just sitting quietly at first, but the moment they hear the accidental comment, they become fully awake. They lean forward, they whisper, they laugh, they ask, "Who said that?" They look at each other. Some pretend to be innocent, but their faces show they are enjoying the drama. That is a very strong Lati setup because it shows community life in a funny way. In a barangay, people live close to each other. News travels fast. If something happens in public, everyone knows. If a microphone reveals something, it does not stay small for long. The comedy can become even bigger if the microphone reveals more than one thing. Maybe the first comment is funny, then someone tries to fix the microphone but it stays on again. Another person says something else. Then the crowd reacts again. The problem repeats until everyone becomes afraid to speak near the microphone. That would be a hilarious running joke. Every time someone gets close to the microphone, people shout, "Turn it off first." The barangay becomes nervous around it. The microphone becomes like a dangerous object. Nobody wants to stand near it anymore because they are afraid their private thoughts will be broadcast. There is also a strong lesson here about words. The episode can remind viewers that words have consequences. Sometimes people say things casually, thinking nobody will hear. But once words are spoken, they can hurt, embarrass, or create misunderstanding. The microphone only exposes what was already being said, so the real lesson is not only turn off the microphone. The deeper lesson is, be careful with your words, even when you think nobody is listening. That is a meaningful message. In daily life, people often speak too quickly. They joke about others, they complain, they gossip, they make comments behind someone's back. But what if those words were suddenly heard by everyone? Would they still say the same thing? This episode uses comedy to ask that question. It also teaches responsibility during public events. If you are using a microphone, a speaker, or any sound system, you must be careful. A small technical mistake can create public embarrassment. The person in charge should check the equipment, the speaker should be aware, and everyone should remember that in a public place, even a small voice can become loud. But the episode should not feel too serious.
The beauty of Lati is that it can teach without making the audience feel heavy. It makes people laugh first, then reflect afterward. The laughter opens the door for the lesson. A great scene could be the barangay captain trying to calm everyone after the microphone mistake. He may say, "Let us not make this bigger." But the people are already whispering. Someone repeats what was said. Another person exaggerates it. The captain tries to continue the program, but nobody can focus anymore. Everyone is waiting for the next mistake. Another funny moment could be the sound technician being blamed. People look at him and ask, "Why did you not turn it off?" He panics and says, "I thought it was off." Then he presses buttons randomly, making the microphone squeal. The crowd covers their ears. The technical problem becomes another layer of comedy. The episode could also show how quickly gossip spreads after the event. Maybe the actual comment was small, like "the program is too long." But by the time the story reaches the Sari Sari store, it becomes "they insulted the whole committee." By the time it reaches it becomes "there was a big fight because of the microphone." This is classic barangay humor. Stories grow as they travel. And that is another lesson. Do not add to stories you did not fully understand. A microphone mistake may reveal one sentence, but gossip can turn that sentence into something much worse. Sometimes the second version of the story is more damaging than the original mistake. This episode can also be funny because everyone suddenly becomes careful. People begin talking in whispers. Some cover the microphone with a cloth. Some move away from the table before speaking. Someone may even ask, "Is it off?" 5 times before saying anything. That paranoia can create light comedy throughout the episode. What I like about this concept is that it can work in many settings. It could happen during a barangay meeting. It could happen during a fiesta program. It could happen during a raffle. It could happen during a community announcement. The situation is flexible, but the comedy remains strong. The microphone is the trigger, but the real story is about people. The title also fits the Lati brand because it is rooted in ordinary life. It is not about a big villain or a dramatic disaster. It is about a simple human mistake. Someone forgot to turn off a microphone, that is all. But because people are people and barangay life is full of reactions, the mistake becomes a full episode. As a viewer, this kind of episode is enjoyable because it feels familiar. Many people have seen microphone accidents before, maybe during school programs, community events, weddings, church activities, or public meetings. Sometimes someone speaks too soon. Sometimes the microphone catches a private comment. Sometimes the whole crowd hears something they were not meant to hear. It is embarrassing, but it is also unforgettable. That is why this episode can connect strongly with the audience. It gives them something to laugh about and something to remember. They may think of a real moment they witnessed. They may comment, "This happened in our barangay too." That kind of is powerful for engagement. The best ending for this episode would be both funny and warm. Maybe the person who made the comment apologizes. Maybe the person who was offended accepts it after some comedy and explanation. Maybe the barangay captain reminds everyone to speak with respect. Maybe the microphone is finally turned off properly and everyone laughs in relief. Or the ending could have one final joke. After everyone learns the lesson, someone says, "At least now everything is okay." But then the microphone turns on again and broadcasts another small comment. Everyone freezes. The screen cuts with laughter. That would be a very funny Lati ending. But even with a funny ending, the message should remain clear. Think before you speak. Do not gossip carelessly. Check the microphone. Respect others even when they are not around. Because sometimes the words you think are private can become the words everyone hears. Overall, Tia is a very strong episode idea. It is funny, fresh, simple, and full of comedy potential. It has public embarrassment, barangay reactions, misunderstanding, and a meaningful lesson. It can be light and hilarious, but still relatable and thoughtful. This is exactly the kind of story that makes Lati enjoyable. It shows that life in the barangay is full of small accidents that become big stories. One microphone can reveal one sentence, and that one sentence can wake up the whole community. People laugh, people react, people gossip, and in the end, everyone learns something. So my reaction is very positive. This episode has a clear hook, a strong setting, and a very human lesson. The microphone may be the center of the chaos, but the real heart of the episode is about the power of words. A microphone only makes the voice louder. It does not create the words. That responsibility belongs to the person speaking. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more barangay stories, and more life lessons from Lati. Lati, sometimes one microphone that was not turned off is enough to reveal the truth, and teach the whole barangay to be more careful with their words. Biag ken katawa, agyaman kami iti panagdengegyo, ag-subscribe para iti ad-adu pay akatawa ken istorya.